kinkulu ya insi betu tubaka ti muntu ya ndombe wapi kisika yani kukatukaka. Muntu ya ndombe kena kutatamana na kati ya servitude. Muntu ya ndombe ke kuzolaka kaka kutala bima yangana ina muntu ya kaka mbe kuyidika yani panso la kuimite. Muntu ya ndombe ke kuvandaka toujours complexé. Beto bandombe beto me kuzaba ve origine ya beto musisa ya beto katukaka wapi kisika ni kuna en tout cas beto ke kubokila tata yai kulutu yai ne kukumina beto kati na MCRTV na kuiza kupesa beto diaka mpolo kesi samti yake le mpolo ina mutu nyonso ke kuiza na kutelama na kusosa kuzaba tata na yandi vandaka nani kulutu na yandi kele nani na ntango yandi kuvandaka na mpasi na nani yandi fana kwenda na kuboka samuti mingi kele na kuyima bake na kutatone tete na diambo yake mpevi ni kuna beto kupesa pambote na bakulutu na beto baina meko kumina kabeto imeni kati na antenne ka ina kena kupesama na merka kasi bau bake kupesa kambote mutindu ye muke kulakisa Benoît on est ensemble beto mekutuba ensemble beto kupesa mbote yai yenge kendo Ben makutana mutimba kupesela kambote ni mutindu ina geke kubula makunku ngeme kupesa mbote na buzitu ya kulutu ina ngekele na yandi na ntwala papa mkuizulu ya mbote beto bubu betke kuiza na kuzonzila na ina kena kutadila yaya kimpafita belekele na nsambu ina beni kunatina na population ya Mbanza Pointe Noire samuti mingi kile na kati ya Kondo Luzabu mais munu mpe mukele na kulongoka ni kuna na kupermettre na baina nyoso na kulanda beto nani yandikele to nani yandi kuvandaka matondo mingi je vais faire un panaché aussi on a tout le couteau Mambové on est sur juste en France donc tata mfumumpu atangoko bako bakla mo c'est tata poch donc mon mot nata ngoza ya en 1981 donc on a pour faire montamulaka kenjuma ya tata mfumamba za tata chuna tata mutata mbemba force tata mfumamba tambula mission ya zabam otangate il avait reçu l'injonction en 1986 Beno tunga diaka Mwanza ya Kongo kuntungle nenzo iko vanzo vaza tunga Mwanza beto bandombi betkeve na Mwanza betkeve na on est dispersé à travers le monde betkeve na le bon betkeve na Mwanza on est désordonné. Donc mettez de l'ordre dans la maison. Nous kuna tatanza mettre là-bas outils, il a l'aide pour rassembler Kingonza ya Beto. Kingonza ya Beto pour que Kingonza retrouve ses lettres de noblesse. Beto vendre visible et crédible. Et chemin faisant, donc tatanza ça Beto il y a le secours Ngunza, le Sansu. Après, la manima ni ziku ya mama mvungu ngudi ina yanza avec Ngunza moi que dans bondu ya nene kuna mputo donc les enfants que j'ai initiés là-bas mama vita kimpa mais puis ça Yann Mosian Zokayao c'est un contact direct avec Maman Vita Kimpa. Elle a été dirigée Nakim PV comment organiser ma maman après le coup batata aussi en même temps
na kati ya organisation selon bamitiko ya yandi. Et c'est le combat c'est un combat spirituel. Mumekuwa yaoti bet mekotaka na babima ya Kinzenza. Mbanza Congo n'est pas une terre chrétienne. Nous avons reçu les chrétiens bêtement si pacifiquement. Les Vakuisaka bêtement vada na royaume. Le royaume le mieux structuré au monde. Pardon, en Afrique. On avait Mbanza Congo n'était pas en manque de spiritualité. On n'avait jamais émis une demande na Rome ou le Portugal. Donc, Beto, ni kikuya Beto. Vandani na kimpevi ya Beto, kimazayo et kimayala. Betkene wa fortune ya Beto, betkene wa faso ya Beto, kimuntu ya Beto. Bima yé na nyonso ya Banzenza, ça ne nous concerne pas. On ne se retrouve pas na bima ya Bao. Bao si ba kwisa ko baka ve bima ya Beto ko nata na mputo. Bet Kula Namputu, on n'a jamais vu. Et Bamindele Baké Sambala jamais l'Afrique. Jamais. Baké Sambala jamais basé à Beto Mvitakim par Mfumkimbangu, Mfumatsua, Basefira, Banani, jamais. Kaka ni Bete ke Baka, Bete Kwen Baka ya Inde, Bete Kwen Baka ya Tibet, Bete Kwen Baka ya obédience Ming. Et Mvalanga ne kota na Nakimperia Beto. Nous sommes devenus un peuple hybride, Kingoza hybride, où il y a un sécrétisme, où on se mélange, où on mélange et la science, il y a Baboua et Ndaka. Alors que les bêtes que Ndaka n'a pas là, nous sommes une famille qui est zonzaka, selon coutume. Bêtes que Tanga jamais pas livre. Si vous pouvez boire la PSV Nzina, à Tadi à mon mosquée Salama jamais. Donc, Nikuna, Pedipesina, Yann Zonzaka, Yann Zonza maintenant, parce que moment introduire Yann Kaka. C'est tellement long que c'est une mission inspirée. C'est une mission divine. Et je reçois aussi beaucoup et Zonzaka, Mazinga Moulolo, c'est un livre inspiré en 7 livres. C'est le rouleau sacré qui se déroule, reçu par Tarumfuma Mbazatakanchula. Mettez de l'ordre dans ma maison. Que Mouket Tambula Mazinga Moulolo, depuis Kakongo, depuis Zétaras Sirius, Nina, Beto, Kenako, Laksayao, nous n'avons pas le droit, ça ne nous appartient pas. Je ne suis pas l'auteur de Mazinga Lolo. L'auteur de Mazinga Lolo, c'est Nzambi Mpongo Yann Mosi. Mais qu'on a Manissa. Ngeme kumanisa ve papa samuti betu kele tete kati na antenne ngeme tume kupesa nzila ngeke kuiza kukanga pedi yaka nzila ina ngeme kufungula kilokola ni kuna ngeme kutuba tingeme ngeke kupesa nzinga na yaya ke kuiza na kuzonzila beto na ina kena kutadila historique ya yaya Kimpa Vita peba mission ya wikele inki samuti kento ya Congo betu ke kuzonzila mingi ba kento ni kento ya Congo mutukena kutula mvuanzi ya kulutila kana kento vanda ya kuzitama bwala na beto peke kwenda na ntwala samuti babakala c'est vrai bake babana ya beto bakele batata ya beto na kati ya bainzo kasi ni kento kaka kele na luveina ya kuiza na kukutika baya yanzi ni kuna mama to yaya samuti na kengonza ni mutini bake bokelaka yaya ke kuiza na kuzonzila beto inakena kutadila mission na yanzi matondo mevutula matondo na pangi meyamba beto kwako matondo mingi na babidingu yake na kusalama samu na ku eklere baba na Kongo ya mbala yae beto kotoswaka na bansambululu ya Kinzenza ya beto mosi beto simanaka mingi ve ezabaka watu kote beto katukaka fasonge zota
mingi ve keko mingi keko nitambula kaka faso ina na kwenda kota na bamabundu ya kinzenza bakelanda babima ya bamindele me bake yufula ve samuna yiki beto bandombi beto kelanda toujours babima bamindele. Est-ce que nzambi zonzila beto ve ou bien beaucoup ina beto kelanda bamindele kaka ni ina ke inza ya muvima alors que beaucoup ke mingi ba prophète ke mingi ke la mana babwala nyoso et samuna yiki kaka beto kelanda ka beaucoup mosi ina bake kanisa kave na ku se poser que ba question ina muke zonza souvent na bapangi kana ba musulman kuiza kana la colonisation na mbanza Congo beto ke tanga ka koro si ba nani si ba juif kuizaka na beto ke tanga ka tora donc beto ina ba chrétien kuizaka na colonisation nina ba pesa beto ba faire avaler que beto buku ina mais na kulanda ndombi fana ku se poser question mais sam na iki kaka foka ka beto landa ba mapa ba est-ce que beto mosi nzambi zotila beto ve beto tanga beto nyoso na l'école histoire de beto ya mbanza ko muntu ni muntu ke na mayela to muntu ni muntu ina ke na luzolo ya bwana lore ke tanga bien histoire ina bandi ke banda kususumuka andi ke banda ku se poser ba question to ya ke banda ku dasuka parce que la nyonso ba kuza sala yake concerné beto bana Congo ba ya kaka yiki ben ke kona na ndaba mapa tama ina no mundele ke zimana ba mapa ya tama ve mundele zimana ba origine ya dive ba tradition ya dive le beto na Congo beto me kuma kaka kon tambol on dirait ba ke zonza terme ina mo ke utiliser ke ya souvent ke beto me kuma façon yala to ba susu ki bani ki ma ke kuiza beto ke baka beto ke kudia beto ke baka mais il faut beto zara que beto nzambi sotila beto il faut que vous toka toujours na ba origine beto nyonso nkumbanguri ke mbanza Congo l'actuel Angola nation Salvador la Bolivia et vous va se poser la question mingi après me banda ku kwenda zaba kwenda bakuswa muvanda zoza il faut que nzambi la pisa mundu samna yiki kaka betke landa ya bamindele beto vanda na nsamulo love effectivement na mukanda kota na kingunza mbala tete muzaba ya ove samuna bamvita après dimanche tete bame zadi samunu na basango mama yake na sala donc ya me banda ni koto si kusambila parce que recevoir babisimbi ya Congo me banda kuzonza bamangunga kezonza batata mananga pula kezonza ufumukimbangu mezonza bavanda pesa muno ba message que muno mosi muzaba ve betvanda betzaba tibetke na bisimbi kwa comme jamais façon yayi ti ngeke na kusabila ngeke wa bandinga babantu kezabisa kezonzila nge babantu ke se présenter na kumbu bakezabisa ngena mapu ya Congo tala bwana ya tala kisano pena ngitala ti ya vita kimpa mikuiza zonza comme mfumukimbangu zonza beni kwenda na nkamba on n'avait pas accès là-bas ya mikuiza zonza ti munu ni vita kimpa ya me se présenter munu ni vita kimpa ina beni ke bokilata mama ndona nge vana na mbanza Congo na periode ina betu vanda sala nange nge kufuaka ina mbanza Congo mwanga nange kufua du tata nzambi kuza filisa ngenge butuka na Congo da matsuwa et maintenant tango ya ngeme lunga ifunge nata komba ina munu nataka kombe tuvanda sala nange ensemble yake ba mapu bake zabisi ngenge mosi kimpeve ngeza haba tete fe ngeze se demander mais est-ce que moke na kulauka ou bien yake wapi mapu mais heureusement que moke na tata vanda la mundo na kimpeve chaque fois moke za message moke zabisi ati bete kwendanda na bidimbu ya kimpeve vanda sala na munu en tout cas même munu mosi mu vanda comprendre même tata mfumu mpomezonza ti mu metala jamais kidimbu ya metwalis babatu mais na mutwalis ba pakana mais na bunu mutala kidimbu ya kendo ya fasu ya et chemin faisant ya mezonza faut ben plus na banza ko ya mepesa munu ba
Amitiku, il m'a fait sa façon pour s'embêter là. Elle m'a expliqué qu'il faut maintenant vivre Tiyanina Bayokamu. Bayokamu Mpamba fait Samuna Bana Congo. Bayokamu Samuna Bwanda Congo. Pour que Congo yakuzwa kimpwanza. Mais bamindele metala kimpe veina betvana salila bameyokamu parce que mufana na komba ya Congo. La maison za fonge tenisa kimvuka ya bamama. Obédience spéciale ya bamama kaka. Et il y a que deux volets. Volet ya tete, cercle ya tete ya ke kimpe. Ya maison za façon ya bwala ni bwala. Ya ke babatu ke sambilila ka bwala na kusikimisa bwala. Beno na Congo, beno ke sambilila ka bwala dia ka be. When sambilila kaka kilikiri du bwala ke na mwanga na Congo ke na mwanga na. Mais il a une zone dans le Congo ya mafuku matatu. Dongola, RDC na Congo ya bedo ya Brazzaville ya Mbuta Matsua. A maison dans il faut ben vendre dans groupe ya ba mama kaka ke sambila kaka spécial ensemble na kusikiliza ba siku na bwana. Et cercle deuxième ya ke cercle ya Lusanzo. Ya maison za kimuntu mezimbanaka na bwana Congo. Ni ba mama batuke butaka. Ni ba mama batuke sansa babana. Ni ba mama batuke idikaba makunyoso pour que muntu sansu ka muntu kula. Ni ambalia ki muntu mimanisa mu Congo beno ba mama ni beno batuke na kisalu na ya nene na kuvutula biaka kundakisa ki muntu na babana. Il faut beno tunga beno sumba bwana ke vanda beno mosi ya ba mama côté ben ke tunga si ba orphelinat ben ke tunga ba centre de formation il faut ben s'occuper dianka na babana Congo. Ya vanda fait tout le temps ka ba mindele ke kuisaka ke na china beno babima cette fois-ci beno ba mama si ben ke sala ba champ ya beno si ben ke kima ni kima ben ke zola ben sala beno wisana il faut ben vanda na compte spécial ya beno mosi ba mama kimvuka ina atata mosi yandi tout la disu kuna ve parce que ni batata bantuke mwangisaka ba mabundo dans maison za bien que depuis ni batata bantuke salaka mvuso na kingunza c'est pour ça que kingunza kete la mave kingunza ketunga mave ya mbara ya mama kumepesa beno kisa il faut beno tunga pour que beno dakisa na batata wa façon ba kete katila yaya ngeme kutubati yaya kimpa vita mekuiza na kupesa ngeme message samu na kuiza kutunga bwala na beto kusambilila consultant Congo wapi mutinu nge ku se sentir na tango ngeme kuza kujwa message na wapi sensation kuvandaka na nge na bilumbu nyonso ina muka tokaka na famille ya monu ke ba on sur la mission Kimpeve c'était pour la première fois nous découvrir Kimpeve va faire des salades en dessous nous mosi mu vanda me commander ba que zonati automate en tout cas chaque fois ba que zonti la monu mu vanda me comme na ba dimension kaka et je me posais toujours des questions qu'est-ce qui m'arrive donc Kimpeve na bundima yao heureusement que tatamfumu puvandaka mais yake diambo nene yake diambo nene yake diambo kusakana ve ngeke tala na boma parce que babanti na betu vanda kuwayaka kama bake kuza zonzi la ngeke susumuka ngezoza mais est-ce que yake mapo faire bake na zosamu mais comme ba vada zonza toujours bake pesa mono ba directive et là mu mebi kanzutu mu bezona bao. Bon, ben sana nyoso ben zona comme ça bisa mundu je vais même pas kange ngelenda sana dia kakima ve betke sana na nzuto nge nyoso betke zabisa ngelanda kaka yeta la bombe ve et ya rassuré que mundu et après je me suis laissé aller ba stratégie na kati ya kisalu yake vwana yinki samuti mutu ya ndombi ke kuvandaka toujours têtu on doit se le dire mutu ya ndombi kele toujours na itungolo surtout ba kento ba ke vandaka ka yiki yake sosa na kulakisa yandi pekele nani yani ke sosa kuzonza yiki donc révélation yango depuis bete banana kusambila kaka ni yandi ke kubaka yao mais ba stratégie yange samuna kunata ba mama beto kuza na kuvanda na bumosi yake kuvusalama wapi mutino yinki ngeme kubanda déjà na kuiza na kutula en place samu bao ya kuiza kuwambila yai
la stratégie il y a que si il y avait tout na misaka. Et depuis que Manguzake Sambilaka, c'est une première. Beto Bantume Yamba qui dit Mouina Yatia, ina ba yokayandi. Qui dit Mouina Beto me prise à quoi pour la Pointe Noire, Beto Pandakaya ou d'abord en 2009. Et c'est dommage que Baya Yaina Mou Pandakanaba ou Nakosambi là-bas pas pour soiver. Il y a que si avec que na misaka ina ba yoka représentation ya tia ba yoka ka kimpanvita. Et tia ina ya que tia ya kuna misa kili kilive singeke en connexion na ba ovengele na misa tia ina ve. Kana na misa ya ngeke na misa kama kala pamba ou bien tia pamba ngeke na misa. Mais il faut que vanda na connexion na ba mo si ba to ke guider. Donc la stratégie est que na misaka tia ina yake baba bisambu betre na yao yani pesa beto faso ya kusambila nakati yani beaucoup musoni kaka na ba mapu nyosa na za bisambu betre na faso ya kusambila na kulomba betre na banzembo betre bandaka kisambu ina et après betre na prière et après betre na nzembo aussi betre tanga ka pangi ke luta maintenant mutu ke na diambo ina kena kukwamisa yandi yanike luta autour ya siku ina yanike kuza zonzi yanike samila yanike futuka ti betke kanga ziku ina betke na nzembo si betke kangilaka ya yanike pesa beto na siku betke landaka betke na signe cible ke na beto si betke sabilaka. Donc ziku ina depuis beto banaka ya kwa kuna kwilo muke na futula matondo yake kidimwa mpeve. Il faut que vanda na kimpeve yake ve ya kusakana bayina kena ku salila kimpeve makelika bake na talaka ba mystère na tia yela ba mbefo ke kwiza bake beluka bayina kena madiambo bayina ke butave bet kena kuwaka ba sango bake pesa beto ba sango ti amu kwiza ka mume kota na ziko ya vita kimpa mume buta mu vanda salave ba mezo ba ouverture ya kisabu vanda na bapasi mumetula kaka maboko na tia fasia imetula kote vanda kwa sala na pasi mumebeluka. Donc yandi mosi mutuke vanda kana beto leur de salaka ba rituel matondo mingi yaya kasibetike kupesa diaka kinzonzolo na kuluntu ya beto yandi ya mekutubati yani mekuza kupesa ngenzila kibika mena ntangu nge kuzaka kubwabana nsangu yai na ntangu yani mama mekuza na kukotoswa na kati ya kimpevi yai nange wapi baz orientation ngeke na kuza na kupesa mpemila ngeke na kulosa na bakentu ya Kongo mekubwela diaka kentu ya Kongo bubu ke kuvandaka ke sosa ki leadership anzola yavanda isamna iki yandi ve bame kusola kaka yandi wapi malonge yake kupesa na ba mama ina sambuti gegere yai yake le kaka na dibundu ya bangunzave ni yake le partout Tondo diaka c'est je préfère la guerre des femmes parce que ma maman au moins c'est plus discret. Mais il faut plutôt craindre la guerre, il y a le leadership, il y a le tata. Nous connaissons betoke zaba nyonso. Donc le leadership il a été vendu à cas de facile. Ba maman c'est une mission. Et une mission rentre par une personne. Il y a que vendre avec Kirikiri. Si Tatanzambi, mais chose l'engagé, on ne s'autoproclame jamais que nous aussi. Abantu mingi que tambula ka message. Abantu mingi même pas na fête. C'est pas pour autant que nous avons une mission ya kunata babantu ya kulakisa babantu ba madiambo mission ya ba mama il faut que ba vanda autonome
parce que maman qui vendra toujours sur la coupe, il y a la data et ça gâche tout. Il y a un combat interne. Il faut que vous voyez aussi. C'est un seul initiative spirituelle. Il y a que beaucoup de papa. Maman ya bayokayandi par des capucins chrétiens. Donc ce sont les chrétiens qui ont brûlé Maman Vita quelque part. Parce qu'elle a refusé le christianisme. Il y a une mangaka. D'où la cause bayokayandi. Il faut que le Congo bazaba yao. Nous les chrétiens, quand ça nous vous sur la base de Congo, l'esclavage est parti de là, avec la bénédiction des chrétiens. Donc aujourd'hui, les Congos sont partout. Les États-Unis, le Brésil, Cuba, Venezuela, les Caraïbes, les Antilles, ils sont partout vendus. Bénédiction, il y a pas chrétien. Donc, même le roi Paul, il y a Belgique, Zozaya, ben no kwenda kulaksabaho venzambe bazaba deja yao ben kwenda ko coloniser ba bokla ben no père. Il y a comme Monsieur Congo ba effacer yandi cerveau, lavage de cerveau, ba mettre tout là kima hybride, il a que na comme mwanga ça, il y a pour gaspiller bête. Donc maman vite à se donner. Il y a aussi pour que n'ambali aïba maman bête de moyao de tout bord, pas seulement comme Goza. Maman il y a le Michel, mon père armé salut, mais balé la puissance pour participer dans le feu sacré, il y a maman non sur Congo. C'est pas sectaire, c'est pas limité. C'est maman nyoso il y a Congo. Donc on a fait mais c'est ça le combat et la stratégie. Mais c'est spirituel. C'est spirituel parce que beto katuka ndama. Beto katuka vient pas Congo, beto katuka na kam Égypte antique. Donc l'exode faisant jusqu'en bas de Congo yamba, notre terre prédestinée. Donc notre culte plusieurs fois millénaires avant la naissance de toutes les églises et les obédiences de la planète. Nous sommes élus directement par Dieu. Kingonza n'a jamais été inventé ou bien fondé par un être humain. Par élection directe, nous avons pour Bongawasa. Nous sommes les enfants de Dieu. Betki na kutala yake le nankangu ya ba tata na lweko yankaka Armel Pakange kusala ba zoom samuti, ils sont tellement bien habillés, oh là là. Mvua tuyai en tout cas la sapologie mubanza liba mutu kubandaka yao na Congo bengi na kutala bame kutola ba impu décoration na ba sultana na bao yake le spécial. Ba tata betika kutona na tata hina kia kusimba kinzonzolo ngeke kwiza na kuzavisa beto na kati ya message ya mekuiza na kuzonza ngeke le tata ngepe mbasi na mbasi ngeke tualisa dibundu wapi mutindu ya mekuiza na kubula nge na makutu samu ngekuiza kupesa pensa angu yai na bayaya nyonso matondo mingi tete sans la parole. Muchindu, c'était tout le monde banda qui se présentait. Nous mfungi ya mudi tata na mfungi juste. Mukele na kena kutalisa kuna na balu coston kuna message ya mvundu ngudime pesa ya kele samu na yanji ve kaka ni samu na bakento nyonso pour que au moins baba kuswa parce que yiki kena kusala betu futuka manyuma yiki kena kusala betu tala pasi
parce que betu ke na kupako soave betu ke na kuzaba kikulu ya beto ve betu ke na kula kota bikota kota sans que beto bako soit ke tata zambi pesaka beto kimpeve ya beto musi ina china ngemo sulenda fukama majambo yange ke salama sans que ngeko na tala même mopé mais ke salaka beto kiaji beto ba mama betu ke par exemple na ba grotte biteki bantu ngeme kuzaba betu ke na fukama kuna alors tata zambi pesaka beto nsambulu et ya nukuza pesa dia ka beto message na mama samuchi beto sambilaka ya yanki pamvita beto sambila mpe bwala ya beto kimbeve kimazayu kimayala ya kuvwana établi matondo betu beko kupesa kinzonzoro na tata kele na lweko yange yandi apeke kwiza na kuso presenter nyonso ina samu na kwiza kaka kulakisa ina kele na kutadila message yai c'est vrai mono pe mokele mama mais betu mekutubati ba mama betu kutela meno samu na kunwana mvita yai Kongo mekuma na kitezo ya egoisme, Kongo mekukuma na kitezo ya kuvunguta konso ntangu. En tout cas tata ngeme kuza kubaka kileso imeni inki ngeke kuzonza na ba mama. Tete matongo muka kutula na diambo ya ngeme kuzaba diambo ya kimunza ya kina ku onata koko soba ndona kuma mingi mutina mukela obédience à l'église unie du Saint-Esprit Congo. Je peux constater que les objectifs fondamentaux, je prendrai un exemple dans l'église unie, il y a 4 objectifs fondamentaux. Donc nous avons évangélisation. C'est-à-dire l'évangélisation, il y a que doctrine importée. Deuxièmement, il y a que l'enseignement des prophètes, donc il y a un enseignement qui est. Troisièmement, nous avons la guérison des malades. Quatrièmement, nous avons l'éducation morale et civique. Nous avons réellement des mamans qui vont imprégner sa éducation. Nous avons des mamans qui éduquent comme tu l'as dit. Mais on a constaté que il y a quelqu'un qui salam je donnerai une preuve. Quand on parle de l'évangélisation, on a constaté que donc doctrine va maîtriser. Si pas maîtriser, quand on parle de l'évangile, parce que la comprendre. Mais on va apprécier. Non. Donc l'église n'a pas de tout à l'heure, il y a quelques jours, nous avons un conclave dans Kakati, membre du comité national de ça, non. Repartons vers les origines. C'est la doctrine. Donc, grand message, nous avons enseignement, il y a un mot qui a importé la doctrine, nous allons comprendre. Matombe mingi ngeke kupesa kinzonzolo samuti betke na kukwenda na kusukisa mpe betke na bazimage betke kutala de l'autre côté wapi mutindu yakele na kulutila tia ina yaka kulemaka wapi mutindu tekela tibet kukota na bazimage ina tata ngeke kuso présenter samuti message ya yakele mfunu yakele kaka samu na beto ba mama ve me beno pe bakala samuti bakala keni mwana efieti na kati ya inzu bakala kele ni wapi mutende kuzonza yani kile kuna na kutwabisa me mutu na kusimbaka yiti baton ya pèlerin ya kuvandaka ni kento ya vwanda bisika nyoso meme ba mfumu na kena kutwabisa ba yisi kanga kanga kuvutuka dia kutoba mekuvanda na conseil de ministre kuna tala muti nuvungi kingandi mekuzonza na muntu wapi mutenge kena kutalila diambu yae ni mama ke kupesa conseil na tata yani kukukwisa na mwanzo wako kutoba ti chef du village naende kele ngolo yani kuzenga ba mambo mbote mais yake chef du village ve yake le mama mekupesa yani intelligence ina yani mekuza kuzengela mambo na mwanza ni kuna abete na kulomba pena ngimekuwa message yinki ngeke na kutuba na yao matondo mingi mondo ni tata mvungo wangu di tata baswamina mokele na mbongi kimbangu na zulu kuna na monkamba message mke pesa muno samu na ziku ni na ku mtungu na mvungo wangu di na kubambula moyo diaka na kutambila na ba mama samu ti ba mama ni bao ke kuzwa kisalu
me ba mavutoka manima mingi na kimpala na kulanda ba mambo ya kisuni beto batata beto mekomaka na matwala c'est vrai mais ba mama kena kisabu ya ngulu la preuve mfumu vita kimpa kento ni yandi kele mkumba ngudi ya bantu mo nyonso na kobasika donc na kuzonda ci ba mama batirama réellement ba funguka miso ba kibakale ya ba muti ba betwalisa beto ba kulisa beto na kimpede yaye usi miso yake ya bao banata yao samu na beto batata kulanda bana na nini matondo batike kusukisa na tata kile na manima kuna sambe tukiza kukanga kilokola ya beto sambe tibeti na kubukala ya kilokola ya kile vana enseignement ya nene muno mwa baina kena kulanda beto antenne ka ina kena kupesama na mer ka mekujua onction ina kilungu ya bubu en tout cas na la fin muka kusimba sultani ya tata sambe timunu pe muku kwenda na tia ina ya yaya kimpa yafuna kukwenda na munu na inzo muku lemisa yao kuna pe muka kuboka konsontangu sambe kujua ya munu bamvuto tata message yange kele hiki matondo mingi na ndinga bende mekupesa mu mungi se présenter wono ni mbuta makaya malutumbu ketwa disaka kuna nambanza biso na lukufe beto mekuwa message na ya invita kimpa kupesaka na mama mfungu wangudi sama na bwala ya beto makuku matatu Kongo we kedika bake na kulanda beto na inza ya mvimba wangonza ke mfungu tatu bake zonza mingi na kubambuka moyo na ndinga ina bambuta mikuzonza kwa hapo na yaya yake diambu ya nini yake diambu ya kimpeve diambu ya kimpeve yake diambu ya nini siwe tumekuma kwako bubu ye nina kuzonza tibuchele nkenge gichele ntangu meku kufinama yake diambu ya muntu mosive diambu ya kimpeve toujours yake na muntu ina ketambulaka ina kina matwala me yake diambu ya beto nyonso ziku ya yake kakaveo bangunza ya kinkulu faso meme kuzonza ziku meme kuzonza yake ya bangunza nyonso gevanda na syncretisme gevanda na kinkulu peut-être ngezi mananzila eno ufukana bangunza nyonso beto fukaneni bayaya ni kuna bakezwa ngolo beto na manima faso meme kuzonza tata mvungu wangu di baswami beto kina manima ya bayaya menkana bame kubunana beto mekubunana beto nyonso ni kuna bao pepe bake kuzwa ngolo ya kunduchila diaka ni kuna yaya mvita kimpa ke banguna diaka ina ke ya kupikana yani bandaki salo ta babeto ke kuwa pele bilumbu ke kuza matwala muntu siki kuza representer ke muni pe yaya zonzila ka mun donc yake pamusa beto pe beto telameno bayaya pe beto banguza nyonso beto vaneno kisika mosi mutindu tata mfumbu mekuzonza samu na manima kuna beto vana na parlement beto vana na mwanza lemba ya Kongo ina yaya mvita kimpa kina kusosa beto kuvutula ya beto tunga mkwala ya Kongo makuku nyonso tatu ya okutelama samu na beto kunonga mekusuka kwa makuku nyonso tatu yafana kuzitama samo betu kutunga Kongo adresse wapi mutindo bake kusala na kuiza na kuzwa beno samuti awa kedika na kusosa kisika zikwa kele na kusosa kuzamba bilumu betke kuizaka na kuyonzama yake kusalama wapi mutindo numero ya telefone samuti mingi kena kulanda beto bake na kusosa na kuzaba wapi kisika mvungi baka kama kupamuka yani kaka na bwale umepitu kutalaka yani mbetu kuwaka tena kukwendaka ntama yani kina kata point noir bake na kusosa na kubwabana kuluntu ya dibundu mpe betu kusosa na kujwa numero ya telefone matondo mingi diaka numero ya Congo il y a que les 06 834 41 67 06 834 41 67 numéro Yamputu 0033 6
16 43 16 52. Site abeto www.ngunza.org www.ngunza.org. Kuna ben que tala qui saluena bet que sala à travers le monde, les conférences et tout le reste. Matondo mingi. Maintenant il y a un cas qui na ba maison za kuna ba que pesa beno aussi ba lieu ina ba que sala ka ba cérémonie ina que le vendredi. Le jour ina ba yo kayandi na bo Kelumé au Konzo, le premier jour de la semaine Congo, que le vendredi. Bah aussi bah que fait ça, bah numéro là-bas. Beno kele kuna ben ke kupesa ba numéro ya beno rapidement samuti au moins bet mebikana 1 minute 30 samu na kuiza vana ku zonzila ina kena kutadila bazikwa mpe wapi mutindu tia ina ke kuizaka na kusalama na bazikwa ya beno matondo muno numéro ya muno kele 05 011 57 17 05 011 57 17. Moke côté à Balou Coston. Chaque vendredi, nous avons fait le misaka ziku ya beto. Quand on a kumaka na l'école ya Balou Coston côté que poubelle, on a mis la numéro yaï. Moke basika moke kupaka nge. Matondo mingi, mon numéro ya mon 05 581 99 58. Mais vous qui l'a dit à 05 581 99 58. Moke na terminus ya bitemo donc nangama bana monkamba kuna côté bas de la cimetière net na terminus que me kuma kuna me boucle me ko bana ngam ke non loin na terminus matondo mingi betke kuiza kukanga kilokola ya beto tata ngeke muke kulomba na nge en direct samo ngekuiza kupesa beto diaka mwese ina kati na antenne ka ina kena kupesana na merka ukena kulomba mwese ina yake le diambu ya kutalila soni veni na betu kutuba mtu ya ndombi bubu yake kuvandaka complexe mais munu mukena kulomba na tata yani kuiza kunatuswa beto au moins na 30 secondes samo na bobote ya antenne ya mweze mana numero ya mama mfungo mudi 06 615 12 40. Inani la marraine ya ziko. Bon. Bet me kota na lumière kakongo. Tamampungu tukanu kalunga. Walungile mubabo mubabion sono vanga tezulu vanga ntoto. Kuzulumbangi ntoto mbangi mumfumu kimpeve mulwengisi wanza yayi mumwanda kongo mfumu mpando ni mukokolo mbanza kongo. Mumbemba Kongo mbumba luwa mpinanza nzambi ya mnyawila ya mbanza Kongo ya bena Kongo ya makala maronsono nzila ya wakuluba mwela Kongo kingunza kia kula mbanza Kongo kingunza kikula mbanza Kongo kingunza kiyala mbanza Kongo mbandu kambandu makanda kamakanda kwele mvukuvutu kili mvuye njanka imanu tamampungu tukutondo tukusikidi okuni mwinda mbonge akimpeve mutumbula kingunza munza ya mvimba kingunza do nzila Kongo tamampungu woni salu muntangwezi nzila yo ya mfumu mvita kimpaka baswe bansinga nkumba ngudi nzila ya mfumu kimbango ijibango la kimpaka kimpeve nzila ya mfumu matsuwa matricule 22 mama ndombi wajibango la kimpaka kibayala makoko matatu masik misambonga Kongo ya makunzi mansambo ja katara mbumba lo ilamba Kongo Kongo la simon padisi simotoko fripe mbumba matai mwanda mananga bula batata onda ye bankaka batata chula la mukangi wasonga diambu dia ngudi mettez de l'ordre dans ma maison
ini nzila iwafilisa bakuluzini tumazazo bambeba Philippe Pierre Mwanza bo bankamukulu o mitoto Naomi batuzena batukolo zaya bataki nyumba yebankaka iwatelemisa batata zifire kwa huko kukwilu o tamampungu kutono kusigidi kini kikulukieto insambuli ya yeto kuchele nkenge chele mampungu ne kututombola mukinanga munzungu munsambuli za kinzenza za mingijila tamampungu nsusu Kongo ya kubidi ngunga ya Kongo ya wakane tamampungu utuvunga okuno muna nsamina wanga yete mampungu tuka muna zita danza mama mpemba pati mama ondombi tuka muna kakongo muna nkulu mbimbi ya mazulu muna nshinda mpandu tamampungu tuvunga yina masa mwinda yina masa salusu lwako tamampungu vantase bisibi ya mazulu bien toto bien langu na bien mbao kuzulu mbangi antoto mbangi nkangi kanga inkasulu betu mekuiza kukanga antenne kimoko betu kutubaka mpamba kelembo TV na bene nyoso ina kele na kulanda betu mekubingula bakuluntu na betu na kisika yai bikati bakuiza na kutatamana bakusala mpe bakuyala na kati ya kifulu yai betu ke kumanisa na générique fin V me betu ke kutula bazimage yina kele mutindu ya kusadila tia yai mpe betu ke kukanga antenne ka beto meko kwenda imeni kana bazimaji na yao ikele nina yao beto kukanga antenne ka Paulo kwa musianu mubama na mundume pe ya mulo batube Meritandu na bande kululwa nungo jenu nisambilio batwe